N'ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Kubwatia imirobero yonsi gitasenye Ndizi TV nabwo ubwansu bwo muzi bwo kwanganya sumurobero bwo kumenya okuya rero tugendere gose nuwa mange igoro yo kumenya buyake bo chenu wetanga kubasama roere no bageme chando iye kinyejo au itwara rero nimbwato mugene karonde to kwanire igoro iye mu chando bwo mubongo guse back pains chinga kinyenge abantu babere bakorera dana nimbwato mu chando bwo mubongo ko ngati ko ngita akore ndiri twara rero nimbwato mu manyiga iga ekerara chiko twera mange natumanye ni mucha inkige kolete gosigiye kwirira umuntu akwanyora kurubu no mugongo na inde mbinto kibiri mono rwente gokora rero gwetanga kurwase okurumwa no mugongo na barabuna bamanyi na kibaho kwa umuntu ekeratwa rumu chandega ono manchu murigere kunyura sensemo ya Facebook yandira tunyora Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutanda Twitter @Ndizi TV News eriyo togendere gusanga mangu rumurobere koreto asore na nche Evalina Sero ekeronde twera chinga kiechbene eriyo mwarigani mugeni abega kwimanyikani erenimo eriyo togendere kwero ubesomya mange igoro yo muchando kuno bongo karibu sana. Asante. Na bukumanya manchu murigere ya ningo na sawa karemere. Samarita ngoro kujare do mari mek physiotherapist yangu na itali wa masoesi Emma Hospital MI5 Hospital. Karibu sana asumurobero birega. Asante. Ariko rade to kwanire igoro yo muchando rokanira sana ntabanga kegima abantu babiri bakorera megongo yabati abanyene ingagari abagakochia kwanda bange korera bari korende bange mbamanye tiningi muno ge koirera abarwo twara muchando bo mugongo tweresera ngo mito kibiri muno abikogera umuntu atwara muchando bo mugongo usitodaracha ka mito kibiri kogera ntobwate omugongo ina ngapi backbones. Ntobate safaiko tugatwara thoracic tugatwara lamba sacro na coccyx chire sana abantu teyango amauga yabono safaiko ale amauga 7 for safaiko vertebra autokunyaro alafu thoracic tugatwara 12 safaiko thoracic chire 12 chire vertebra 12 thoracic vertebra 5 lamba vertebra tugatwara ende gorokuma sacrum sacro chire na chire sana coccyx chire nye yocha speech chire 33 vertebra bones ese spinal cord yonks bunda mwana bagina kandi no bakora no batamunda ngwati no mugongo igoro ngwati no mugongo ise omugongo igoro ino yise pior omugongo yise okoro ku lumbago osero wa back pain no igoro wa upper back pain onde tuchakere kwerende causes chiro almost the same bona utokwana la generally mona mona mugongo bona in general ngento gochikyara to mugongo if lifting abantu abange kuna bakubuli intebiri to badari kuna kero kubuli intekerito kuna ro wa affect ya mauga ya mugongo akora tento koro kuna dislocation the space so kuna ra reduce na kora to mucha ngento kende wrong pending abanga nanto anjite kwa chingin ba kumbete ose kwagra ose nenjawo for wrong time iyo wrong pending kero open for wrong o affect your mugongo ngento kende opacity kero mugoro oro manene oko amugonge gasingo ngento kende kora to mugongo is wrong sitting mo space around heart service kero mundeka ransa pompa mugongo na bogo kora to muchando ngento kende na bomuntu akomya injury oro mugongo affect the chiponis cha mugongo ngento kende kera rete shida yo mugongo no kore kwerende tetebe na kitokone kiyo kubore ndebe tatari na be most bikora tamo types ya pains ejo mugongo tubwate nchirikiye kiga types one types of pains ndubwate
acute pain. Yes. Acute yokonyora ekorast in few days mpaka 6 weeks. Less than 6 weeks tokonyoroka acute back pain. Kero yarast iko 6 mpaka 12 weeks iyo tokonyoroka subchronic. Chronic yani minatinga okoroma for long time 6 to 12 weeks. More than 12 weeks okonyora yung chronic ekorunga chronic back pain. Machechu acute subchronic na chronic back pain. Ngategori kia abantu mono okonyora babo twara okonyora babo complain mono igoro y'umucando y'ubwabo abantu abanga complain igoro y'umucando w'umugongo okonyora old age. Most okonyora mawugabo na twalire arire chikwechi yani ako amakitora tebo somo ngwegwere okonyora achiros yante osteoporotic yani minerals chirese amawugari achakire kwara ono ndaisana banyora arthritis yomo mostly old age. Kero wakonire bintu biri mono bikwirira umuntu atwara umucando bw'umugongo kero kende ebiro kere nimbiri byebiga okonyora umuntu akara basumro yana yakumanya bunabono atakire gutwara umucando bw'umugongo. Tege tanganya ko yugo echichite toko chiroka clinical features ose signs and symptoms. Tege tanganya ochaka gutwara atwara ngi tokoroka pain yani akorumo akoyugo umugongo pain okorumo umugongo. Ento kende utware ngento korokana tenderness yani gochuko kunaiga okuranga intige ene keroro kereri kende ento kende ngero tokoroka radiation pain na beko radiate yani ko pain ya munyo kere kurunsa mugongo ya munyo kiroko tabe ento kianga kira mugongo ya tirmo kiroko goroko monse ene sign yani ento kende muscle spasms okoyugo watrema ya kompa china matuko bwate kapsa ento kende nande numbness amagandi no sumu turiko yukende kero achire ni severe cases mutako nyoro twalire gendo tokoroka power incontinence ndiri mutako ande choena tari utwara break kero vile mugongo chiro sidirimo gendo kende urinary incontinence kono twalire mutako Igo chances nera romo ndakro mwase mugongo igwate romo ndako musino mugongo iso kata tongo yigoro boso yigoro muyigoro kanata kurbuyizi chances sinjiro most abantu bange ba kombre okonyora ro back pain na go tokonyora rheumatoid risk factors nchichichi leo bintu biri apart from causes bindombiro binde bigo changiro umuntu onyora otwari muchandiro mugongo miribiro bigo changira muno age. Age is one of the risk factors. Kare myaka ya chira konyora mauga wotire achagire bo ono go pain eri konyora ndaisi ayo ndogende smoking oro munda smoking mono awo jo affect ya mau awo takori ndagerengia nari mau ndagera rich in calcium ndogende mondo maybe kwenda okori integrity na that is one of the risk factors. Nengure chingati nyingi abasibati bebwateraneti bakorera mono mugongo ekero kende ngiye kwirira kero musibati bwateraneti okanyora gutwara umucando imono okanyora bono buno sibati ari murito okanyora bono ekwerende weight yo mwana na mbure tiko chubosia eko egasi ngo mugongo amuga yo mugongo bono pain ya chakira ego strain Asante sana daktari. Bono sokwate stages cha pain sicho. Pain nerego chakire ngora bana metkire ngenda kero chamu chakire ngora akianya mukina kia bekenene. Abono pain seji ntikwate stages ni kuna mukina. Tikwate to classify to in 3 types. Chitota acute, subchronic na chronic. Lakini watu wote waisimu roire kare kwa ule pain wacha mapema egere tareta ku complication chini ngo somo. Asante sana. Kero kende bone kero muntu twari umucando yo uiguro mugongo negwete bobe uyimukire getambukero ochire usinasinya getari unainu abamanyi mbitambukiro kibirimo ko bwati eri okumanya umucando ye nabo igumube mu kuriye chira yo kumukona. Tende getanga nguru murira chire nyitari to ku assess twarana
muchando chikwera ne jira do gutumika muna wanga borere polo ko sciatica still no bomo kwera ne to ko straight leg raise test ye to panya kora do ko pe ni yuko cher kora tie yu sciatica araf kurwabu test njiro na ndo tora kore to manyam goya mucha mo roiro muchando kia wa timbo roire to ko mutome x-ray kera kirugali ya x-ray ngoro kia maugari na kia vera affected mategari se magongo ni wate chi discs ni wate chi fata proponsis ono to arra space ni miere se x-ray yebi osi chi disc kia trumo chan na usima kichi una x-ray ngiri go toro kuya to kwenda fata to ne scan yo magongo ono scan ni go mo details ko x-ray karo ya tere mo details wana ngor kire mindogete x-ray gitaoki abe karo knaps yao kini side kabisa ya toro kinaki amogari abangai etaro geti to enda tu MRI ne ya ne gero bono ngure mo details kabisa kone ne ko mo details ya toro ki kabisa gero to mano muchando to aweni mo Asante sana daktari. Abona tutarachi kugenda igoro yogo bwenya ntetekero mwamanyira umuntu muchando inabwatene kimoko mokonya ande chira kichiri umuntu abenta ukora witanga kubasa umuchando yega. Kero kende wate abuna abantu abatumono no bako nyoru no muchando yega. Niki kirora kwanerekera umuntu mu batu atwarire ose ekerekire abagatu nejikiyo 50 and above. Kero kende chindagira nchiro chiriro umuntu nyoru muchando yu. Chindagira nchiro changira se okorete muchando bw'umugongo. Kwate amauga gotakira kwari ndagira rich in calcium. Calcium na ande motero ro mugaso vitamin D. Ina ro bintu bere bigo strengthen the bones. Daktari kero ta calcium ama mo ina calcium ndagira extra ende sege bisi. Na boko class pa ndagira ina chindagira na ya kumanya. Kuna mabera na rich in calcium. One chemist ko na rango ni wale chikwere ni tokoroka chinda tare chireri chin calcium ya mama Italia tanto quattro voce na to vote kati kwa register kwa mara chinda tare cho agari chipons chi da strong ne chingen chin ba ngo ni kare chama to chingen chin chireri chin calcium ali monta mauga kwa kabisa Mira daktari. Mwanji muliri bana mnoge ndrete ko ibu no to gendrete ko kwane regire muchando bo mugonga daktari we aba toerera mange ngiye koreta muno abantu gusingiye kwirera mona abantu batwara muchando ega anemna tadabiri buna emiyaka anena abantu abagotu ngo twara bare umuchando ega akoimukiye binde ebirito egati yayanda mange kurendente tragenda sumutu mukego ekero to kwira nabona chigutumanya ekero bali ngori yo moriro yego chirasinya getare ekero bamuri ngori mugwenya bwinaki bakomwa na mono chinchiranchi mbindo kibiri umuntu agwenda gukora agwetanga na complications nchirichigo cyaretwa guseme cyane rego cyaretwa ekero umuntu atwarire umuchando gwo mugongo gono mwanchi muri rgendera gutubwate tukasubscribe. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncho lyabwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'ubwikere abarigeriya kurochi county sana na ibire ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekero kogende nyakoe. Togendere kuiwa mange iguru yo muchando gusimuchando bomo watu wa komobongo na banki bano babere bakorera segeka brendelero no chikomanywa ningi ogwene tabakora iyo gwetanga ko base omuchando gango kwarira ne togendere gusanga ande kabana tuyikomero karibu nainde mbaba nakuboli goro yechindagira chiri gose kero kinde ndagira nchiro chigo changiro monta twaro muchando igomobongo wakwanira chindagira chiro monta gwene te kore wate bachindagira chiri chin calcium
wateba chingeni mon mete ko kwa na chingeni chingeni to bwata no ni nyama bande bata ne chingeni yego kima bi chingeni nchirichie chinga chingeni obanta ko lichwata rich in calcium number 1 is spinach ni bwata a lot of calcium lina lisosa enderema the ginger rich in calcium chinsaga it's not actually greens. Actually greens, yeah. Eat a lot of greens. Yeah. Again, to get up and the colina, Bocoli, Virang, everything can have to a very calcium. No, no, to negative. Cobuena, Ecobaguan, Caropoli, and Dagger, rich in calcium. Yes, Kumero, Yoko, class by Jumetan and Tavaco made this manera near green vegetable. Skuma, the word to wear in calcium, we are. It's one table and water. What about fruits? Fruits and fruits are rich in vitamin C. One go facilitate the eating process. Yeah. Asante sana daktari. Abano twikira setwa ngwakwanira ni guru na mokora investigation yake mutachire nyagetari itamkiro kibiri muko bwati kumanyo muchanda bwate one ikiri mamanyiro muchanda bo muntu no royoye na kimo kurwo bokoni bose na kiyo weni kuruga kunanje bone physiotherapist machine njire to bwate gaga ya hospital natali suko bekero mu royo mo cha mu relief pain yani cha rusi oboro wake wabwena kabisa kuruabu dia ondre to waka buya to akoro kina masoesi ale yomo specifically yomo to kuna roka park exercises so park stretches ayumu kona ro mo sana ocha to akoro kina kibona ko gero bwena ko mo apart from one masoesi ayumu ko mo korera nyagetari agusaya yande mo ko motenisho korera ngekera chireka to ko mora ki korona itali nande to mutairu no ko gendaka wakora mambi na marabo diria bukira okora na marabo na roka arafu into kendo to mawongo abanya itali to bwate gaiga ya hospital to ko batuma oro ba mulikira mayo ya maya yo ko weni mo abone rekera una ngwate ba nini ekero montana bakumia atwara umuchambe ngo era toka bono umuntu umire awuseneri ugari omugongo igeri mo ndibwate injari useri yabnirete umuntu buno yega ere na kimoko umuntu buno oiga turase siruge torole na kiride tangan dogo rights mo savia umire mono kabisa etoko mulifatu ana orthopedic surgeon mbale bali basomera tamau akoirutia to baro orosibuya lakini before that we katurigera kabisa torora na kito konya to gotebi ndo kora uri muchi no to ko bateiba agora okoro ku ramba sacro corset kero monta umira muchi no okoro ku ramba sacro oko gwata ansaiga ese lamba richon yani ensayo mo to ko lamba richon na sacra mumsa ramba sacro corset ose muchigano no logoro kuma torakoramba corset oina boko gwata buyega egere twago tomane se orthopedic surgeon une kesi ingere so sabia wachigo for further treatment abono amasoesi abate bomogote bogose ni umuntu okora watire sinyegitari chimashini nchirororo ariago korunga na umuntu monono no uri uri kali atete kumanya amasoesi abente okora kaiganare ayo kerachire nariko fisikariga naria corona no sé si ana abono ni makaracha sinyegitari renda kore kwende bidombira bira bente bokora iri kwendanga tachi konyoro muchambiga boko rumno mugongo bindo kie kwende tangani kunole ngaga number 1 yoto tie ko boli binte birito F15 binte birito kero ko boli na yo affect mo ko ikumba mono ono manje te ko sibi chianga ko kumba ko mono ngoli kuya ko liye mesa secretary mungete igoro kwa beke ese ni agoro wasibi chianga ko parte ki gotenene boso gotenanga kwa boko we karansi to comfortable wasibi mo kara long pending is one of the causes ekune ege go changia kore to mo ento kendo we karansa mo wrong sitting ono to kere ko karansa chinsa chingai
Gosebuna kwa chile na itari bana ule mabada shida ya mugongo. No bwento gore kero tokoroka orthopedic chair. Ekeke okonya mugongo tonyora complication chini. Ngwakona rego yoko rie bintu biri birakonya se ogokonga ko ogokonya mauga. Akende ntubate jenda musbati no musacha mauga ya mubiri musacha no musbati na kwekene na chingurunchi. Kusana ko ko musacha na watu chinguru ko muswati. Yone kero musbati ano rumu chando igabo mugongo no musacha no rumu chando mugongo. Ningore like liko konye kabugamba so omuchando ikoye. It would depend on severity of the injury. Injury would depend on a kiomia, no one a kiomia. Daktari bonekero tugukorera ingana ya orate yumanchu muri liguro yo obiyabwo gokonga kwa mose gokonga kwa mugasu mubere niki. Obiyabwa ya probibo. Kero konga mau. Obiyakero konga mau kabisa. Yakona you prevent a lot of injuries. For example, oyo kometa mawa kabisa. Tadi prone kwenye fractures rahisi. Yani tako uneka rahisi. Kwa tako na dislocation rahisi. Hapo na ranga mawa kara kometa rahisi ko kubuneka kwenye chinja hicho. Asante sana. Anite tekero gukorera ngana yawe yo moyo kubatu cyaso macho kurigereri igoro yo wetanga ko basimi cyane yiga yo mugongo na mono bindo kibiri abente bakora. Inte tanga abente bakora. Kuna kediri to kwana wrong bending abente wa foot. Wasitani kwa kwa na oyo wrong bending kerawe kumpa mo kera ko mo yinte nitomono ata kera fo idemte nando bana ko umira mugongo nota kero kole kwerende kugoro muchibyo yo ko kulamba sacro corset ose tura koramba corset egero muchibyo yo ko konya tonya ro bubonde nande toro chikuno ali no to sambo ore gari ona accident ya veira lakini toro sabarende bono dia veira ona ro mwagul lakini ona ro muchibyo yo ko konyere to affect ti ya mawande yo mugongo nande daktari abana bakebeke bari gekemba ko ro muchando igabo mo ubati bo mo na uto ngiye kwerera baravuga twara batakora kasi ndito bintu abana babana ro aboiri ndo tabatebete bachakire kugo baumi kana mwana unyokere banyore baumi mo mora babana ro asante sana creo que no monto verga gutwara umuchando bwo mugongo iga asegeka abantu natumaite mwana abantu baro bagosire bina batana gange ngure mugongo ngwena ndemwe ngure kwena bano ro mugongo berere no muchando yo asegeke getamenyikerie go tikya mabere kibono complications of the row of back pain. Yes. Kende tan ke ote kiaba na bako nyo tore ntoko kama spinal stenosis pro mugongo pro mire amangwari ko nyora mugongo matana bate space gatia ona bako nyora bro tara no ro mono nyora mawari chire osibika na retro mutano kendo kende permanent nerve damage kendo kero to ka paraplegia ko nyora mondo sundo therapy kero mugongo gwatiri mono nerve na rekoro sciatic nerve kero ya very affected na beko ko paralysis ya magora yani to therapy to ora kwerende to ko nyara utara okay iyo to kena ndege koleta complications yecho iyo to ko kama power incontinence kero mongo kurumire mono na bako nyara ko ende cho turgo twara break ko ende cho enene ko nyara mo chando soire iyo to kende urinary incontinence ko nyara macha koriki echo engo ko nyara macha ko sokario na rekero mo ngo ko ri kurende ko nyara re trini chando those are the common complications. What about other diseases hemorrhoid nara re ko mo twara affect mo ngo Yeah, exactly. Kuna wana brucellosis na baba to mo yeah tunacho ndarai process so ndarai process kuna brucellosis ndo romiru typhoid mo ngo ko nyara chiro asante sana daktari asante sana sosemi obubia kagete ondo tuligerete obereka wese miguru
ya watu kwa mugongo asante sana mwanchi muri ribono aiga no twekire omweri ogumurubirira twabere togosemwa make kubwatkana n'ubwati bwa kwa mugongo nabange bako kunyora bawta na ubwati bwa mugongo yo igoro mugongo ise kone twori rero omosemi oberera gutumanyia make oberera gutumanyia kiri umuntu abenta gukora erio bokonya gwetanga kwase ubwati bwa kwa mugongo na ikero kwanyora umucambirira kuna nero biekero mutarira sinyagitari ngenkyo erio bego kunyora obokonyi bwa mapema tocha kunyora umucando oyora orabo umucando munene ase obugima bwa ubonzi endra kunyora semo ya Facebook Ndizi TV News Digital asemo ya YouTube Ndizi TV News asumutanda Twitter @Ndizi TV News niyo togendre busanga amange anenekera togosemiwa igoro iyo komenya biyake ochenu onumurobero koletwa sore na nche Evelyn Oseo